Evo da ti snimim. Znači, evo. Čempioni. Sad skinovi. Alistar. Eto. Onda Ashe. Caitlyn. Corki. Za kog još imam? Diana, ne. Ezreal imam. Pulsefire. Šator imaš ove ikonice. Onda Gangplank, ovaj novi skin. Ovo Garen, jedan stari skin. Onda imaš Gragas, novi skin. Ovaj. Onda Graves, imaš dva skina. Ovaj i Mafija. Ajde kamera. Onda Irelia. Nightblade. Jana. Onda imamo Kartus. Kal, dva skina ima. Ovaj. I ovaj. Kog'Maw ima skin. Ovo će mi ovako teško, pičku manje. Onda LeBlanc, ne, Malphite ima skin. Coral Reef. Miss Fortune imam skin. Secret Road Warrior. Onda imamo za Mordekaisera Lord Mordekaiser. Morganu, ovaj novi također. Black Storm. Onda imamo Oriana skin. Potrošio sam sad malo prije RP. Evo, Gothic Oriana. Onda imamo Reset skin. Onda Shaco. Ovaj skin. Onda imamo Shen skin, Frozen, koliko ja znam, tako je. Ne, za nju nemam. Kliknuo. Siviriam skin. X-Fire. Onda za Skarnera imam skin. Onda Sona ništa, zraka ništa. Imam za Timu, Super Timu, isto jedan od boljih skinova. Imam Tristanu, dva skina. Ovo je besplatni i ovaj što sam ja kupio. Onda za Trindu imaš isto novi skin. To je limited čak bio. Sultan Tryndamere. Onda Vayne. Aristokrat. Onda Warwick. Taj skin više nema za kupit. Feral Warwick.
Onda Wukonga, ovaj skin, Vulkanik. I koliko ja znam, to je to od skinova. Rune. 10 ovih. Tu imaš sad svega, tu sad ima svega i svačega. Znači Marks sve ima. Seals. Također ima pun kurac toga. Glyphs. I Contestances. Također ima pun kurac stvari. Šta još? Ima ove kurce. Ikonice za kupnju repada od obično. Ovo ima za Ezreala ovo. Uglavnom to. I ne znam, imaš evo 188 RP i 12.296 IP. I ne znam, evo to bi bilo to. Evo imaš zapravo još samo malo. Tu ima dvije ove nekakve. Imam i onaj badge, kurac. 667 normalnih pobjeda. Dominio nešto sitno, 43. I ranked, znači evo 210 pobjeda, 205 izgubljenih. Account nikad banan. Imao sam 1 ili 2 liva, ali u ovih preko 2000 igra možda tu negdje. To je ništa. Eto. Ćao. Pozdrav.